Salom mahubata haganupan bapa pokon inang ijape na siyam marianan panorang on. Paima ijaluhita ambilan na madear pasadahita mauhurta martonggo mahita. Dami ni naibatama na mengatasi segala hauhuron. Inma napatotap kon uhur pakon pikiran na siyam ibagas Kristus Yesus. Amin. Ambilan batas darion ay mahumbani lahoan ni apostel bindusia mamuka humbani ayat 36 das kubani 40. Sonon ma hatani na ibata. Ipagolu si Petrus si Tabita i Joppe. Ia i Joppe adongdo sadahalak susian na buru na margoran si Tabita artini balua. Nasurung makorjahon na madear apa mambahin idop niur. Buritan do ia bani panorang ay lanjar mati. Dop iparidi ia inahkon ma bani kamar pardatas. Dohor do hutalida hun Joppe. Jadi dop ibogi susian ay na ilida do si Petrus. Gabi isuru si dia ma dua halak laho marayaksi. Mangindohon bani ase sapodas-podas ni ia roh marayaksi dia. Jadi mitorbikat do si Petrus makasomani si dia. Anjaha dobdas ibuan ma ia hukamar pardatas ay. Jadi marohan ma hubani sagala nama balu. Tangis-tangis anjaha ipatuduh kon si dia ma bani baju-baju apa mantel na pinauli ni si Tabita sanggarap ope ia pakon si dia. Jadi isuru si Petrus ma si dia hudarat anjahaman rogob ma ia laho martonggo. Ido pakon ma bakkei ay lanjar nini ma. Ale Tabita jongjong ma. Gabe ipabodak ma matani anjaha dop iidah si Petrus hundul ma ia. Isurdu kon si Petrus matangani laho pajongjong konsi. Dop ay idilo ma halak nama pasing ay apa nama balu ay. Gabe ia rahkon ma naboru ay manggulu hulubi ni sedia. Jadi sarma barita ay isap Joppe. Gabe buwe ma naporsaya bani Tuhan in. Hundokah do ia marianan i Joppe. Tondok bani sada halak na margoran si Simon tukang sipatu ay. Amen ayma dasni. Nasyam hasoman sakuria na hinaholongan ni Tuhan Yesus Kristus. Ambilanta sadarion ayma pasal sada naburu na luar biasa na margoran si Tabita. Ahdo mambahin ia luar biasa. Totu sedo halani na viral gorani. Atap halani pencitraan ia banorang ijia. Tetapi halani sikapni. Pakon pambahenani. Na jengis tumang. Sadokah ia mangguluh. Sadokah guluh ni. Sirsirdo ia mambahin nama dear. Pakon maridop niuhur. Hubani halak nama sombuh. Terlebih maai hubani halak nama balu. Sirsirdo ia memberi pakaian ni sedia. Sonai age na perlu bani halak nama balu ai. Totu perlu do boto honta. Ahado mambahin sirsir si Tabita mangurupi halak nama sombu ay sonai age halak nama balu ay. Halani habayakon ni do, halani laho pencitraan do, lang bapa inam. Tapi halani buah ni hapor sayaon ni do, ase sirsir iya membahin nama diar. Pakon maridop niuhur hubani halak naligan. Anggo halani habayakon do, belum tentu halak nabayak
sirsir marsi bere-bere pakon mangurupi halak naligan. Anggo halani pencitraan do, pasti lang mengakar holongai hubani halak naligan. Tapi halani buah-buah ni hapor sayaon ni, aido ase berdampak tumangdo, guluh ni si Tabita, hubani halak nama sombuh, bani panorang ay. Tapi Bapak Inang hita haganupan, bani ambilan taon ipatugah do. Bani sadapan orang buritan do si Tabita, janah lanjar mate do iya marhite panahit niyay. Totu marpusok niuhur mahaganupan hasoman bani parmate niyay. Songon sada niombah doay, marpusok niuhur anggo marujung goluh orang tuani. Sonai maguluh ni Tabita, halani holong ni, halani pambahenan ni, bahat tumang sidingaton ni halak kubani. Aido asibui jolma namar pusok nihur panorang ay. Memang ijon ma boy taridahita, naha perbedaan ni halak na bujur, pakon halak na jukat. Anggo halak na bujur, sanggah manggoluh, rosimatepe, itangisi halak do iya. Idingat halak do goran, halani haganup pambahenan ni namadiar. Tetapi anggo halak na zukat, na dursat, na jahat, sanggah mangguluh pe iya, domma iarap kon halak asipudas ia mati. Halanilang tartahan halak mangidah parlahoni nama samburin. Totuon boydo sekaligus idahita nahado dirita sa dokahon Bapak Inang. Anggo hita makorjahon nama diar, makorjahon horja na buwe dampak ni, pasti dingat do halak kubata. Tetapi anggo bahat dape parlahot ta nama sambur, bahat dape sikap ta na jahat, lang marosu halak mangidah hita Bapak Inang. Halanyay Bapak Inang hita haganup marlajar ma humbani si Tabita on. Marhite goluh ni nama der, rosi mate iya dingat do halak bani. Aido asibani panorang ijia, borha do piga-piga halak, lahu manjupahi si Petrus sanggah ihuta lidda iya. Mangarap do si dia ase si Petrus membahen tanda-tanda halongangan hubani si Tabita. Songon na binahen ni si Petrus hubani si Eneas ilida. Sonai mahoma pangarapan ni si dia hubani si Petrus. Ase si Petrus pataridahkon tanda-tanda halongangan hubani si Tabita. Sadar do si dia, halani si dia sing sanggup makorjahonin. Sadar do si dia, anggo si Petrus bodo makorjahonin marhite kuasa na ibata na adong bani. Tongon bani ambilan taon, do borha sedia hubani si Petrus, laho dohoma si Petrus huguta ay, hujope panorang ay. Tongon idah nima panorang ay bakin ni si Tabita. Janah roh mahubani halak na mabalu. Patuduhkon baju apa mantel na ongga ipadear si Tabita hubani sedia. On pataridahkon bahwa halak na adong bani panorang ijia memang betul-betul marpusok nihur halani parmateni si Tabita panorang ay. Tetapi lang pigadokah isuruh si Petrus masih dia hudarat. Anjahaman rogop ma ialah martonggo hubani naibata. Nini makatahon bani tongguni. Ale Tabita jongjong ma. Dupai puhoma si Tabita humbani namate ay. Tanda-tanda halongangon na terjadi bani panorang ay malaho patuduhkon
bahwa naibata merkuasa do. Namati pi boydo ipaguluh naibata. Halani naibata do sumber haguluhon. Tanda-tanda halungangan na ibahin si Petrus ay sing lahu pataridahkon habagalon ni si Petrus. Tapi lahu pataridahkon habagalon ni Tuhan naibata marhite si Petrus. Lang markuasa hamation bani naibata. Halani dom mahoma ipataridah kon Jesus ay marhite parpuhoni humbani namate. Ay makuasa na adong bani Tuhan na ibatata. Janah tanda-tanda halungangan bani Tabita bani panorang ay marhite puho iya humbani namate ay. Tarsiar do bani huta Joppe. Gabi buay mahalak na prosaya hubani Jesus. Jadi taridah do ijay bahwa tujuan ni tanda-tanda halongangonay ay mapataridah kon habaggalon ni naibata. Sido habaggalon ni si Petrus ay maase prosaya halak hubani Tuhan naibata. Sumber mujizat ay manaibata. Janah isipi boydo ipakin naibata laho pataridahkon tanda-tanda halongangan dumuhubani horjani naibata. Ase bapa inang adong dosada kalimat na makatahon. Di mana firman Tuhan diberitakan, di sana kuasa Tuhan pasti akan dinyatakan. Barang ise nasirsir laho pataridahkon mengambilan kon ambilan nama dia. Songon si Petrus, songon si Paulus, songon susian ni Jesus. Pasti ihasomani, ipargogohi Tuhan naibatado iya. Marhite tanda-tanda halongangan na humbani naibata. Halanyay bapa inang hita haganupan. Manggoluh mahita songon si Tabita. Memberi dirini membahin nama dia. Ringgas marsiurupan. Ringgas manogu-nogu halak. Sebagai tanda buah ni haporsayon ni hubani Tuhan naibata. Jadi marhite ambilanta sadarion idah hitama. Bahwa tanda-tanda haporsayon na mangguluh. Aima anggo sirsir hita mambahin nama dia marsiurupan marsi bere-bere hubani hasoman na legan. Tetapi anggo mahol dape hita mambahin nama dia pakon mangurupi halak na legan. Lape yakin hanami na domma betul manggoluh haporseon taay bapa inam. Halanyay maningon ipataridah kondo buah-buah tanda-tanda ni haporsayon ibagas guluhon. Dupko siyay bapa inang. Marhite ambilan on ia jarhon dohobata. Maningon totap ma ihaporsaya hita kuasa ni naibata. Sanggah panorang ijia parmati ni Tabita. Buido jolma na pusokanuhur. Buido sadia lang berdaya mandopak konay. Tetapi HP sanggah panorang ay. Buido naibata pataridah kun kuasani. Artini ahana lang mungkin bani jolma. Mungkin doai bani Tuhan naibata. Halanyai tetap mahita persaya hubani Tuhan naibata. Ai iya do Tuhan namar kuasa bani goluh taon. Nahinan sonari rosi sadokah nidokah ni. Amin. Tuhan Yesus memberkati hita haganupan.